ni bakwa kanya bambe kwithira bakiwa ibo bao na kinyi nabo umite nkiambireria nawe maybe Jesse bwana Imana aleta watu simo Andre bana kwanda neta kana mwana wati ke department ya msirambe na county anzo nkaza no ndo TV wero ndo platform we anyana na bawadu basobire nkazo ndo baboni watu ya yana tukara na aita barabatara yao woti bomeru anya aiti woti nyawo ndo sobire nkazo na staff wetu na abo ndo bare thank you CPA Mwenda. Thank you Bwana Imana mbeta wa CPA Mwenda Machoki kinyandi tangwe na revenue bond Meru County revenue bond ile tongeretu imbondi yetu ile tongeretu chairman wetu Bishop Mburia na CEO wetu Bwana Macharia na twina utongoria bumete kiwaziri wetu Madam Kadhono na governor wetu Mutuma so tubasugire nkatho mono no ntuboto nyakanya ukienda tumba kuya kweleza antu betu ba Meru bura tumba kure hari ambeta cietu cia woti na njirere tubati na bura tubati kurea na imbuwe boya no ntunya wa TV weru tuwakanya kenda tumba kweleza antu betu ba Meru bura bakare hari ambeta cia woti wetu tutena mantu ya maingi sure na well antum kuma bageda bakiora kichuria nkabo batambere tuda tukia ke viategeri betu mbambere we bona CPA Mwenda kwa antu bedera bakiora ke imbi bogaida kana bogeda bokima ya muntu abatire kwedira kiria kiwango fulani imbi bogaida ke collect revenue kana ke kodura ni ogoti bo. Thank you Bwana Imana Rengi ambue ya revenue bond twithera twina njira nyingi muno cia kuthurania revenue na revenue tutongeretwe ni gintu kietwa Finance Act kwina muongozo na waroko na muitithio hoti wendeo county akikurisia mbeca etumira kintu kietwa Finance Act kira kithira gikulukitwe kisheria ni assembly yetu ya Meru kienda tumba kumenya mbeca ya na muntu wendara kuriswa hoti na njira yote ira kithira biashara okurira kithiri parking yokurea kira ithoko ni ori tukamenya mbeca ya no kurea kuringana na kintu kitwa Finance Act ile tutongeretie na ikurukitwe ni account ya assembly yetu ya Meru. Yes kuwende basically bo kumanisha ni ate muite vyogoti ate yakura biashara ku batire witirangirie 10 ibatire witirangirie 5 kana the vice versa kisheria hapana twina muongozo tuya tukalile biashara eku na ki Finance Act twithira tukimenya imbi tutongeria kithia biashara eku ni anatia for example kithia ni hoteli tutumia kurisa mbeca cia hoteli no kira ni supermarket so tukethira twina categories mwanya kana areas mwanya ira tukalile tuikurisia na into mwanya bila tukaethira tukalile sembere tukurisia mbeca ciaku na tuikurisia na inyo wewe ngwa mwana biashara ukiria kwina Finance Act iki website yetu no witoko na kithindi tubura kubatika na bura kutibati sure wow. Yes na Jesse kwento bedera bakigno kurogoti maybe na biashara kiaka menya antuba revenue bakeda bayikulukaira dhaya nona mtu akainga biashara ndua tingite ingite na natukwani o makaba iletie wakuluka ringi akarura akethira icheza muchetho yo at the end of the day muntu mbu akwirore kinyaka wa isuru mkono ikuinga kurura kandi ndurete lakini atirete ogoti repercussions kana ndenjera mtu ombike kwithira kiona ni riku plus ku right ira tekure aburu ogoti bokie inyafta kwithira maybe akene nkero invoice and such not akethira bando ateko etikiria kuria mtu yo impiombike kwithira kibutherwa kana repercussions ni riku bwana bwana Imana ora CPA mbe o area ndo na sheria ira yuwa ndu mutawita bora na ira mutawita na ora bora sheria uni urete una sheria u na toke yua for example to get license SBP when the rate license by tareke la tawan mario dato every year kuna 25% ira iweta wiki roke mbesa ira wita bora initially number 2 when nya ke land rate na plot rate nya na baini 3% every month na kwa hivyo kulokeza sia kinya to goditanga nya sheria goditanga wakolokeza kwa mbesa itu kwa kwa notice to notare kana to kufuatilia kesi yako to kwa maybe ni ignorance kana we na capability kana na capacity ni ignorance ati to kwa sinya sheria na no to ditangwa na to kwa license kana watu ro kana sheria rero
batito soria aiti watu wamero baba ingi ba comply na baba ingi na go tovera nyo ta na issue no to varia na issue o na biashara nya kawa o na mwasie kana mante atorera ibizuri no to na sub county offices wa kinyara kwamba kueleza wa na issue na ingia to mtaya license kwa time to kufikira no trende da menembore ne senseria approach yetu oratoria na trainers to azinjiri mando to mora ramba o yana to kufikiria kwa hivyo nyoya akadena challenge no to no mtuka no ndo dina mbie zokora sure au kuichiria kesi kuja tutakusikiza na mbere tundra tukiuma au kwina barana ubatithara bakirea during the stipulated time ya brombo kia kwithirwo kiwa tariki 31 of mweri wa thatu muntu abatire kwithira akirea revenue kana sorry abatire kwithira akirea ugoti boke between tariki iri kuna iri kuira chi recommended revenue board okay akil license license yonde expire ntuko kana vira si aitara yo tariki 31 December lakini sheria ne yanete multi biashara ayo ntuko 45 I mean ntuko mieri dhatu grace period ni mieri dhatu kenda mambo prepare tariki 31 March every year ba ko loge dia wendre ida sheria kwa kiwa wewe fulana fulana ndio dikia sheria ni ba amba time mieri dhatu ni wana na ni na space yemba trenda kana mwana biashara kuibanga the same case na nya laundry kunende actually by nachumie bieli yokwithira muntu akibanga sofa barabatare wow inte bana bieli but it wanda karenji tuko 13 itu bana karenji bara mapema watu we never know wakambia ri wale kwa anga itagemegera mwisho manto yako kuona manto yake akaumira na which is very unfortunate ende kuona ukongela 25% na maybe pesa ile notumira na mathina yange so to andara aiti wote bakaibanga the earlier the better obligation ya huko ito wote bakaibanga mapema ndio best sure na sipenki akiwe maybe kuna mitaratara ire there kithia tairo ke kure ugoti ntekumea kithira muntu kethaira maybe akimenyetha kuone ati abatire kuria maybe ni invoice kana ni ati bubungo muntu abatire kwithira kiwithakia maybe for existing businesses kana muntu rakurura biashara na in the same note months of payment ni reko ivimo icheck ikash kana ni ati bubungo. Thank you mana waratuambiria kuwa revenue na my colleague Jessia kuwa revenue tira ya rera yatawane kanjo itwa change and we have very new areas new procedures burambwire kwena streams nyingi cia revenue kana kwena njira nyingi muno tuthoranisa mbesa cietu cia county kwena licenses kwena parking kwena gintu twita sales kwena market so o stream yina bore kurichwa bwayo tukiarira se license nonto yo ina maana muno tha inonto twina ntuko 13 mbere tuinga kanya ka kuria na the normal rates nonto after 13 wekiro 25% na 25% ibese nyimbo no kiringana na itaria turi thai iro tukua mbere bru antobe tukana ritingwe beto bombe ibathio longite county kila mali oteria batikinyete ote market batitite bakeya na gintu kitawa invoice iyo process na uno twambira iria mbere buru ukaya wa gintu kiwetwa invoice wewe invoice main invoice ni ukuona imbio batikurea wetha wina biashara enkuru ikethire ta change mbeza wira warita mwaka muthiru no chio kandikiro invoice wethera wina biashara enjeru tukia tukwasesere tukwire mbeziro batikurea na tukwe invoice wethera biashara eku no ni kura kurite kindogo twakwira mbeza ile karea wethera biashara eku ni ra kurite lakini bahati mbaya imepungua kidogo kinyaro ringi twakwethia atia twakwandija extra mauri kuringana na biashara eku boreri so process mbere kana procedure mbere ikwewa invoice ukawa invoice then ukaewa njirero batikurea ni mbeza cietu ambisisti thai we are cashless batwe uthurani oti bwetu thai cashless uti no eta withire muritingwe ewitie mbesa njira cietu twiria na njira thimu weta nau kithira ni license ukaewa invoice ara kuonthe okuria invoice wonkoero invoice urita witu namba kwe thimu weyane yitha ina mpesa uka prompted uwekera pin
no karichwa then kithiri thokone dengi uka promptent o wekra pin bimone gutu ukarea woti the same case where ke parking thai self service wita parking gari ku town yara utikwenda inya muritingwe ethari ukwi nawe na ibyo tu insist na kyanto betu wetera gari ku yikirwa clamp irire wengwa through *412# ukainya wake ya kwendia naro batikuria mbeza ciaku cia parking kithira ngare ku i saloon kithira lori ya kuona category ro batikuria nio njire to akikuya na kuona kithira no comply te so o parking ngare ku town kana nyambere uma nyomba rukire uyite ngoine rira parking damn parking narori kinyorera nyomba itaonyeshana ugiaku watu anginya town runde ari ria we nyomba okinya town no park yake no te mtu akainga ngari yaku kienda to avoid ituwire kwina repercussions ukara kuria ngari yaku ukaingirwa no ingirwa ukara mbesa nyingi saitiro bati kuria exactly na isi theft yake so I think standard procedures yetu ikwewa invoice key licenses then from there unafuata kulipa through the means of payment bunda ura cashless na period yetu imwanka 31st March kumau invoice roerwe yesiongela mbesa automatically na mbere tedero tukiuma bwana CPA invoice bokwenda utwira thayuni ati utimu biachara maybe atinengerio nto bwambirie tariki 1 January twanjiririe nyambere tariki 1 January itwiche biashara sionde invoice idira thate biashara si expire 31st December so twanjiririe as early as October kuya na invoices kiwa na biashara so nwetha ina invoice as early as November December ukimenya mbesi inkare ambaye by 31st March kuina mieri itano kibanga buru utikethre we na rake ku antiria no ukimenya imbin kuria na bara batiomba kuria ringi na amount of cashless we can go to the bank you can deposit through KCB or cooperative we have our accounts the invoice that you have ukienda bank ukindeposit then you come for a certificate ofisine kwetu ira tuwida riu license kenda omba ku display ndukeneku na mbere tedro tukiuma how long will it take mtu adira kinenkerwa license maybe mtu aku make the payment that after how long obatire kwithira wita akiro bichine revenue kendo nenkerwa ninde barwa ku display okay ukare tori ukare yake within 5 minutes no more time you can get your certificates yes wow bona Jesse kithira ko yanto bakira wa muno mutindwa twawe mutindwa yanto pakanjo ubona inyorete okambiria kuria aindete wengari baraba ingi actually bauma araba ukari nyethire bakurete kintu kembere kwa elite iri mbere ya the right engari onto no kona kombiga withiro klambiro maybe ni hatombikia kuwa about relationship ya taxpayer na kinya the collector onto nyada ringi baingi nya actually tukwe munyo Jesse uyo keshate yelo tikabuti shate yelo okoloke replace okona mtu aitemuka maybe ni ate Jesse relationship wethirite okiona na imbibatire kubwithwa onto tax collector mtu yorongi probably nyawe na kureogoti ti probably na kureogoti ninyo ni hatombikia kwethira okiwa about relationship ya bailiwa thank you bwana Imana waratanjire kuwa we Meru County Revenue Board era Meru County Government initiative serikali mankirau department HR to get initiative waritana aritibato aitetebato bogoti merire mea na public kana nto aba otore bogoti oya kwalele thai bwana Imana we ngona witness yobona kuna change nyingi muno nara bote tu meta thai kinyo kwaria kwena mubishano kana tu itetebato bogoti ai kologera nyanto atuka anto bonde bai mwana bakono mtomo we tu itu asenserie elu anto bato baba itacio bogoti wetu awetha barethetie na traders bakota biashara ibakwaranirie relationship ni asenserie weta nonto ke SBP single business permit to kwareria kuma as a January December I mean that is the kevira watu tatu na tonti totanete nanto to barikana sia na to bera wa bakorita boetate bakora license ende relationship pueto essential nenya sana onde to no tenjirenge ni ko atanera na okelo mtora no dre na shortcomings ya no dre na issue wa mothikiria rero to aere athikiria o mo to athikiria mtu
muntu no yena ngare u no tu nyi mwasi kama tetana lo nyi ora de issues isi ya reduce muno no tunyo kolelia yo ka bodi research vayo cases yon to ya reduce muno rende na muno nyana antoren eru otero ibasua antobakanjo baeta bakoro abakwangare ga kwezwa ote incidences yon to ya niera muno na as time goes within very short time wotikia antobato na baba itooti but ninya wata embrace aitu dio wote ne history badrilu to aira sore no wete to garaneria to watane nante ba menyere etomika wora woti na ije ne obligation yako kore woti ikenda to keta to services ile nyingi baba ingire lu wataritana na alafu license ne era mana rende ke era dayo otibo kwa da serious business person ote na license onto kende kana konto winge muno na wende ko kinyano tunya ba mbo ko nyane maje se ba license na ingo so dinya trika to ka do muno no to ba system wato ni dai o itra muto license in time within tinya 5 minutes less than 5 minutes license ni dai kuma rito ito te dan sia muno na lapo system mo me very efficient ende ko nenya muno kinya muto ke ta ingiro ngare nanga onto bara ba ollo ko ka no ka ko na isi ngete ba ko ka system ne era ne te da muno ko ba manto yo ya ndroira siario no mundo atare ke bringare kana atare kinto kira ke buito por no oh na just to care like maybe manto mwenda timelines chia various county levies ti single business permit ake utokwenda tukiona imwanka mweri yue that tariki 31 ainto ya land rates ni na other businesses inachi the irachi na timelines chia inachi kumaira. Thank you Bwana Imana. Mbele brutu kwa ne license isenduka then the line is at the 1st of March. Then the same case na land rate na plot rent deadline is the same period that the 1st March of every year. So ukitaka kulipa you have to pay before that ikenda utekaringwe penalty. So no batikura kaita kumbere kadira. Then kwina antobeto ba matatu. Baba matatu bautwenda baria license ye mweri o mweri baria na bombere tariki 5 every month ngare gwithane matatu ni batikwithererite mbesa ire batikuria no ntukwina mbesa mwanya kuringana na matatu so mbere tariki 5 cia mweri irio twithera twinambi twina deadline so no batikuria na inyareo othiria tariki 5 ethro otrete kinyayo karingwambi ukaringwa baini ye so ingi cia market obatikurira wau cia mbariene njirene obatikurira wau kenda otikethia atia utika sumu na for example ya matatu maybe ibuberite ni anto beto muno na ito bachokire nkatho muno and actually they are our big supporters ponje siwire ni anto twendete muno no nto tutesumbura nabo ni anto baitse kuthikiria bera wa itariki 5 na biama ibi bitureta ila mbecha ibyo yodone mbecha biatureta kiama godone mbecha cingari ciao cionde bakareta bere tariki 5 so baba tireta na bora kaedra uli atretete atariki 5 iriomba kuringwa ambi na fine kuringwa fine na kwe muntu maybe awichoria itumikia kwa kuria maybe revenue ikeko na kuria bo goti kuria I mean, I don't know, Jesse, maybe what are some of the reasons kana itomi muntu abatire kwithira nende akimenya duty and obligation eke kwithira maybe akire ogoti iba bwana Imana ogoti kinto yani kinto kana kito nyabo account yake nyabo andi tukawati ogoti services ila nyingi na ngoira nyingi tuomba kuriteka na ria muntu agatagara 20 yake inyara thokona 20 no tege manta mingi muno ni wekera cibitari ndawa mwana no thaite wana muntu agatagara 20 ra watiga ni tetheri muntu kona ndawa ndoe na ntorene barabara cietu iro kona ikenjo thaio MCS wetu na thirikari yetu imbesa ira thiringi 20 ra mwakoro akore arora kana license ira goro nyengiria na wicheba mani kwena itwegera light gira byondo na ngaba na itwegera nana kwetha timba ira tugithikira warora kutumbeka na nguingi nyingi muno kinya cia bwethe mathoko yetu na mapya yake maingi muno yara kona yake bwetheka ya kwandika arimu uto magwethe tukiumba korogoti gwetu ngenda ngui cionthe
ikaomba kuendelea ikienda ngavana na ntubaba kwamba kwenda baketitango cietu na itukuria antu betu itubare ya kabisa buru bonde baiturie muntu abe na itugomba kwa woti ikenda kuira cionde tuwetia kana itukuwa gavana na kuita kubwethia ikenda kuika bwethekana kirahisi na itukura mwe support nene muno kuma ki political class kuma kanisene wetanya ki aribeto woti na antu bange baba wendo boya opa kuda wetu support tulita kanusho kange getha kareo against antu woti pese yona muntu ara ambari ne akareti nya giura ro kana mantu yange icikuye gatethia ngoira so tukora wetu bakuboro theri kuboro kona manta megi agiombeka inya kwandikwa kwa antu ara bandigi baba kuma ntore na arora no mbi oira kona ukere athiringi 20 ringi 50 ringi ana na itu basa waringa basa nainya nenkwetikia ora to weta anto batu weta bagiongela otoro weta ni toetikia plan chetu ile ya trigari ka untuka batu support na ko nangapu ira iko ndo tetheru kida ni politicians wetu na bakwete ochipwin anto ne agu to tetheria debu to baromba nainya sana watu tetheria na nanya to na utmakona anto bando ndo batona bakona to egento kemwe ndo tumira ntore na atuenga antamo tura to koya tu facility de botone ba pesa kenda trikare con otro trango ira ibwere ta borito na ira to eti sure na bona mwenda maybe kwe muntu aina notion ya onomba kurura biashara kwa lakini nkethira ogoti bwewe hai maybe ni atemto yombe kwa kia advise on to kwino kwa revenue yes nkarura biashara kwa maybe mtu abangite kurangwe kia December kana ngiro invoice are January kinyeona yakanda uchidhoruiro ndatha mwengi maybe what's your take kire investors mtu nakwenda kuinvest lakini I know kwabo. Thank you bwana Imana. Tuambire kuwa batwe ni antu bakuthikiria uti muntu ya mero yeda ku university ya awuni andare mu ku university nonto mbeza cia mauri yari uru muno uke akwalilinya counting chionde mauri yetu yari mbi na yo kenda kwanjire biashara yeku yo business yetu ya nene betu eta sub county ne yetu ukathikirwa buro kwenda tutethania twakweleza procedures yetu the legal procedures bora sheria yetu tumaira na bora tuvida semanto yetu ya bateri so kinyethera kwenda kwewa grace period no biro batito ya na grace period kuma January to March tukaraniria na twautethia kenda umbokura no ntwokura kinya batu ukendela otore woti boya so ende utiro tukenda kuinya we investor so thaira weyere wenda kwanjire biashara kuna itukweni karinji antu mbere wanjire biashara auto business yetu uwinkwenda kwanjire biashara weleswe bura twanjira iria na bila ubati kwethia atia kuria kienda tutikie na utukwithira nurure biashara wanjiririe wendelete utwira unitira ichi so wende anku tukumenyethia antu betu njire mbere ukirura biashara ito business yetu ile ile ukwe nawe cia thirikari no keleso na actually maybe kumtoka kwithira kiura kia obichire it's at the sub county level kana maybe muntu akenda kurua biashara inya unturene inabatire kwithira eta onto maybe ende kwa mtu ku arariwa inankauma mwenda inankauma jesi maybe ina mtu abatire kwithira offices chenu ile kwa batire ku make the inquiries. Thank you Imana. So batwe we are a devolved function as a revenue utino tutiri ki want to mwanka wandine level wete inya office ne wand administrator ukeleso mantu yetu ya kuria mbeza yetu shoti lakini ki the sub counties kana towns yetu twina ofisi mwanya maybe no mbeleze so tukianjiria na Southiment twina ofisi untukwenda wakanyankine na we yankobo as a municipality in ofisi eyo ofisi ne thirikari unkobo na nya we mtu o Southiment mitongo we ukenda kuya kwa license ye kuti lazima wita kanyakine no we yankobo no utethukireo we ya Centriment kariene uweta kariene watethukirao we a town twino bisi yetu makutano au nyo bisi ya Meru town ire twino bisi ingi Kinoru umete gyaki umete sending cia kuraya ketho tumite town uweta ra Kinoru ukaomba kureizwa weta Kirua kwina ubisi yetu cia Bore East weta Timau kwina ubisi yetu ara Timau weta Tigania West kwina ubisi yetu au oro kana Kenjai
then weta Tigania East twina obisi yetu Muriri, weta Igembe Central Kangeta twina obisi yetu, weta Igembe North kwina obisi yetu Lare, waya Maua Town kwina obisi Maua Town cia within Maua Municipality. Na antu bange baba umite outside Maua Municipality kwina obisi yetu the former Nyambene County Offices, Nyambene County Council Offices kwina obisi nao, weta Tigania Central kwina obisi yetu Sierra Mikindori. So ingwetikia eri ucionthe utinoomba kuremwo utethukira weta no ukeleso njira cietu cionthe cia kuria ambi cia kuria wote. Sure. Na well, beretete tukirika kia, I think let's give credit. Jesse is a good revenue veteran, mentor. Mwenda Machoki celebrating with the crew at Gembe Central, well informed. Jesse is a good example of a leader. The man is very able. Jesse nkono gongelo mchare ndi mtu wingi nyawe yuko hapo. Maybe miambo yenu ya muthia nkiambiria na webwa na Jesse. Maybe miambo kwe muthia maybe kire abiachara, investors na muntora maybe atare ugoti keterete ntuwe mwicho edire ikinya. Thank you very much. Ba buran so gari kare tonka da to gore tinga bana. Kontu initiative ro be obuebia. Nigenda tomba wala to na ise to govani ogoti. Kabi lencho gari moiti ogoti nkado ende warare. Ande bere bo sana non to wa sabodeva to ete. Ande bere ogoti bo toma to ga tore atore. Nanya poito ogoti nigedarima. Ande bere morungu andele badarima. Nendelea bambeza nigenda bakomba kwa roti ngira ete njum ndebere tore ara non tobo erua their mothers their brothers oro wetha na ainyeletwe oto wagwe na muntu eta ne coordinator now every sub county eta ki wabo ndare ne coordinator zero twaritano kwa dianto na kudigeria ata kusikiza nitu dige morungu abatethi bomba kwa mberende line eginya ubange bomba basogere nkazo isi o ato chairman Nyasi bato na bare ontonye bato opportunity eto wete bato support na kuma to ba pesa nyingi muno agista gato na bare borunga ba rimenya bo na ito kire to manya to ento ga mana muno dene trikare to muta ugengo ke serious na ra ngo ba na ora na utata kidogo to soke nigenda to ba ne trikare ndia kenda ka mbo to literango na kenda wananchi abona ngoe trikare ni rego. Thank you, Bwana CP Mwenda. Yes, thank you Bwana Ambweringi. Iboya mono ki Weru TV no tupo twakanyaka na nchokeri nkatho mono ari nkuibe tubondera bari baba kuthurani woti. Tunawahenzi na tunawasalute ibaira cia kuritangwira ibatiri na kuonde bari na iba chiuma chia mono tubwiri bendele na nkorweu na bendele kuritangwibura kubatiri dengi nchokeri ari woti katho mono iba tutethetie tukomba kuricio woti tutina njira njumu njira batiri na tutusumbura nabo na itukuroma bendele na njira weu na murungu abatethia anene bako na rabonde bari tubachokeria katho no tuboto wakanyaka Chairman Yombond Bishop Mburia Maisio Bwana Macharia na our CC Finance CP Kadhono. So nontobo twakanyaka through the excellence and governor nontobo kuona itubatikuya tukwelethia ntobetu ba Meru buraba batikuria woti na batu tui anto yabo araba tuone atwena kabuti kayelo bakona ndui ibone muricio woti na ibone mutonoina ibone moroina ibone ina na ibone ethe. Sure. So endi twithire twintu kimwe no tiro twachumbura na buruki kuri cioti. Thank you very much. Munene nuo mwo Bishop Buria is watching from the seats na nawiritu mnonto bonuko ya na thank you so much nonto bakwethira bukiona kanya kwatana na batu inkwitikia nto bakuthoma ya maingi baba tarite baina ntuku 14 bethira bakiria actually it's simple tebathirinya wito bichini kurira thimwe kuo bonka wina invoice of which bona kanirite bonka wina invoice exactly. Unaweka tu paybill number yetu 44112 account ni invoice number. Thank you very much. Yes. Tude tuwekera katanto mutegeni bwana ntupokudiro kiona kanya kwatana na batu tukari na CPM Mwenda Machoki na Jesse kirukera tude tukera kemantu yegi odurani bogoti na kinyetumi na kuna ndio kaenda kwethira oketi wa nyuma ntuko ya muthio kiura kyo ntari rinda karire yokentu kuitiere rikaniapo kendenya raba kaidira bakeya
wabonero nara wabere yu ibone indarire tuche mana kenyume kaita katikura nonto bondeto chaweru daidatu